Mau bertanya Bu, di mana rumahnya Mauding yang adanya di Polewali? Mau siapa? Pak Mauding? Ya halo? Mau di yang di Bali anak-anak kan? Iya, Bali lorong ini di ada rumah batu. Oh iya, makasih Pak di. Oh iya. Ya. Iya ada. Oh iya. Nah sini menghadap ke anu dik, menghadap ke belakang ini rumah. Oh iya iya, ada mangga di depan. Oh iya, iya. Oh ada nih. Yang ke Polewali di. Oh iya. Kita yang dulu antar. Ya? Kita yang dulu antar. Barusan kayaknya. Mungkin anggota. Apa barusan ke jalan saya ini? Anggota aku yang jalan biasa. Di Lantora. Berapa? Oh tidak. Unda Ji? Iya, dia juga yang punya Ji kakak ini. Oh punya kakak? Iya. Oh, sampai. Iya. Makanan ini. Oh iya. Kasih banyak Pak Edi. Halo. Iya, sudah aku ambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kurir Majene. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat saja dan semoga diberkati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe di channel ini apabila kalian baru mampir di channel ini. Dan silahkan like jika kalian suka dan silahkan share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi orang semua. Oke. Pengantaran kali ini adalah pengantaran ekspres yang dimana kita akan mengantar dari Majene ke Polewali dan Wono ke Pinrang. Dan sebelum itu, kalau sudah di Pinrang ada lagi paket ke Pinrang ke Majene. Oke. Kalau bagaimana perjalanan kali ini, simak terus dan tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe ya. Ada sama tambah semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the Oke bro, wastelands, through kita the sudah sampai highways. di bagian tepatnya di dekat Masjid Rafio, yang dimana masjid ini sangat terkenal di seluruh Sulawesi Barat. Ini dia masjidnya di sebelah kiri saya, Masjid Imam Rafio. Finding life along the way,
Oke, sekarang kita sudah sampai di Wonomulyo dan kita akan mencari yang namanya RJ Carpet. Dan di sana kita akan mengambil sebuah paket yang dimana kita akan mengirimnya ke Pindrang, tepatnya di Matirobulu. Dan ini adalah dia suasana new normal Wono, dan agak ramai juga. Dan cuaca saat ini agak mendung sekali ya. Dan mudah-mudahan kita tidak terkena hujan yang besar, yang lebat. Dan oh, ini dia sebelah kanan saya, RJ Carpet. Kita sudah sampai, bro. Oke, langsung saja kita ke dalam. Kita bang, secara view bang, Hah? mengambil barang. Yang di Pindrang kak? Iya. Ini 2.735.600. Itu saja belanja tak dua, karpet dengan keset. Pakai masker bang. Mau diangkat. Ini. Iya. Ah, benar. ke Pindrang bro, Ah, mengantar. kalau di Hah? itu pulang ini. Oh, minat atau? Cocok. Ini juga. Mau Pak, dari mana itu? Dari mana Mas? Hah? Dari mana Mas? Macam ini? Oh kemana? Ke Pindrang. Ada barang kuantar. Saya tadi. Oh, Itu apa lagi? itu orang banyak. Bagian konten itu, bagian konten ini. Iya. Mau langsung ke Pindrang lagi. Nah, baru kembali lagi ke Majene. Wah, di sini. Hah? Wah, di sini. Lumayan, satu barang itu 40.000. Kalau kali banyak. Motor apa pakai? Oh, terus Oh, di sini kecelakaan ini kalau orang mesti kita mundur-mundur anak, Pak. Ya, di bawah ini. Itu benar pasar. ongkirnya. Yang belum Oh, jadi ongkirnya di mana? di sana Pak. Bayar tujuan deh. Oh iya. Berapa kak nacet pakai tadi? Iya. Berapa kita mintakan Pak? Pertama itu 40. Iya. Nah, bila nak tambah IP kalau misalnya yang jelas sampai tujuannya. Oh iya iya. Mari Pak Edi. Sudah. Iya. Ini sudah ada struknya deh. Oh iya iya. Mari. Iya. Bilang ke Bang. Love the feeling.
Oke, sekarang kita berada di Kabupaten Majene yang tepatnya di Manding. Dan tadi itu waktu di RJ Karpet itu saya ketemu dengan Dr. Ilian Manggabarani, dan dia adalah salah satu owner klinik Miftah di Pulau Wali Mandar, dan salah satu juga tempat di mana orang tua saya kerja di klinik Miftah. Dan seperti inilah kondisi Pulau Wali saat ini. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Iya. Udah angkat. Ya keluar dulu. Itu Mi. Dulu deh ya. Iya. Situ ngobrol. Ada. Saya mau lagi ke Majene. Oh, tapi sebentar malam itu karena terus pindah. Berapa lagi sore? 15 ke sini. Oh, tambah lagi ke sana nanti tahu. Iya, 30 sama. Oke, ke Majene tuh gua capek kan. Dari Makassar PP. Jadi punggungku yang sakit ya. Untungnya ada kurir. Iya. Ini di bawa kembali ke rumah di. Oh iya iya. Iya, kita Yami gas kembali ya. Oh, Toh, dulu toh. makasih banyak Pak. Iya, oke, iya. Mari Pak. Ngomong ke Pingrang. Iya ada barang Oh, bawa. ada bahasa aja kira-kira tuh deh, enggak jadi. Aku masih di tas kalau anu hujannya. Oh iya, oke. Mari Pak deh. Iya. Iya. Atau
bisa singgah di atas. Nanti gue taruh di rumah tuh. Why we live. Oke, setelah kita singgah di Polowali dan akhirnya kita berangkat ke Pinrang, dan kita langsung ke Pinrang karena kita kerja waktu dan akan kembali sebentar malam karena ceritanya ini kita PP saja. Oke. Dan tonton terus video berikut ini dan jangan lupa subscribe di channel ini di Kurir Majene Fajri. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Oke, itulah tadi ada pemeriksaan di perbatasan Pinrang Polowali, dan syukurlah kita bisa lewat di sana. Dan cuaca di sini itu lagi gerimis-gerimisnya di daerah Tupu, dan untunglah saya pakai jas hujan, dan sebelah kiri itu pemandangannya sangat bagus dan kita akan menikmatinya. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 Oke sobat semua, sekian dulu video kali ini, karena berhubung cuacanya tidak mendukung dan lagi deras-derasnya hujan di sini, kita akhiri saja karena kamera juga mau lowbat. Jadi ya sampai di sini dulu lah video kali ini. Dan jika kalian mau pesan atau kirim barang, silakan hubungi di 081 355 098 051, dan kita akan ada paket ekspres dan ekspedisi. Ada juga pengiriman di daerah dalam kota Majene.
Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu aspal. So alive, make it last forever. Stop in time.